Ladies and gentlemen, we'd like to welcome our first contestant to the stage this evening. Contestant number 1 tonight is Miss Tourism, Talanoa Moheloto Fefita. Talanoa Moheloto Fefita, Miss Tourism, contestant number 1. Ie Fiafini. Ofa ke tolonga o tuputupua, ai hau o ko malu I whanua. Ke la koi fie fuoloa, ai a Fiona. Tulou moi aho mohono uhinga, kai a aku e whainga marieni ke whaiha whakalave-lave ki e ka kei Tau'olunga o Miss Tourism Wafe Mauawha Talanoa Moheloto Fefita me api ko longa waka me pahu moi api ko tali ki haapai. Ka koe me mipa kakato o e siasi wesi ana tawataina o Tonga ko heleti me tofoa Tongatapu. Fia, koe teki isa, koe helo o salote mau taimi. Koe ki koloa tuu whanua o ku mau whenga ke whakatolonga I haapai Masani pe he ki e tau misiume whakawhanua. Koe puri oto, koe koloa ne anu me he whesi inaua o Honolulu, Hawaii. Hili e te kakao atu, koe whakawhawhonga e whanua ke Pacific Festival of Arts hono hongofulu mātolu. Koe ka hoa, koe ka kalahi ngoa, koe pitoi malau, niongo ene eiki, tau tua, ka koe aho ene e oso, pea tawa a pangai, pea koe teke langini, he e kai ngata ia, ko si tui pe, ai tounga whina mātua o ku whakahoko whatongia, he potu ngaue taki mamata a Tonga. Ko hoku ka kei Tau'olunga, koe sia ka wha. Heilala fungani aki e nge esi tofe me he whata mā whana. Koe maia kawha uri, ne haka o lote he efu o e hunga tonga, hunga haapai. Ne koe maia kawha kolokula, nai tao, pe lote he koka mo umea, ke ne mau e lanu o e Heilala, koe whakamahino, e ku pole hoku Tonga. Hiri ia, nai sia, pe aofi aki e lou kie, koe lālanga a ngahi aofi nima, o ku nau whakaolunga au he kaliloa, mei he hala mau koula. Ko hoku sisi, ko sisi kawha, ko sie kawha nai pelu whakaholo, pe mariei aki hono kawha mosikaka, moi whakamanatu, ko taki mamata, o ko whekau aki ai taha kotoa pe, tourism is everyone's business. Ko ka kato e whakamautala si I kakeini, ko ui ko whetaki nima. He ko kakeini na e whetaki nima ai kaunga ue o Ministry of Tourism, kau nima meaa, ma kau tā tongi, ne nau whalau atu o whawhonga I e whanua ki Pacific Festival of Arts hono hongofulu mātolu ki Hawaii. Whetaki nima, kai Masani a Tonga, ko hoku lau kau anga. Pe whakatataha I kotoa ia e sione maile seni me he House of Cocoa gift shop me he hāmala o loto kapeta me kolomotua. Koe whasi Tau'olunga, koe kolo whanua. Koe wha'u ia a Reverend Toketa Ahio, koe Palestini Mālolo, o e siasi wesi ana tawataina o Tonga, ki I kuna ai Maa'imoa ako ai hau toka e whanua o e kuonga hono ono. Kau tā mea, ka lapo hūwhanga anga me haveloloto. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Tourism, Talanoa Moheloto Fefita.
Gentlemen, put your hands together for contestant number 1, Miss Tourism, Talanoa Moheloto Fefita. Pōna tolu e wiki Heilala I Teunga Tau'olunga. Moe wano whitu poini mā. Pea bei waki live stream at Broadcom FM Broadcasting. Me holo Heilala. Wafko na me Nuku'alofa. Miss Tourism, Talanoa Moheloto Fefita. Pea moe tā mea koia ai kalapu hūwhanga anga me Haveloloto. Aia koe ne whasi Tau'olunga koe kolo whonua. Koe ulua ki contestant whoki au e whiawhini, tuku ange whangamari kau whakamau opo opo na umaka, moe upoini, ki ulua ki Tau'olunga koia o e whiawhini. Hoko pē tau polo kalama koia o e pōni. Te tau hoko a televaini ke contestant Fika Ua. Our second contestant to grace the stage this evening, ladies and gentlemen, is Miss Ewa Tourism, Tapaita Tuplerina Havea. O kua o kore, ki u whakamalo atu, i ngāhi tala whakatapu, kua osi whakahoko. Kai ata, ke whakamata, ki hoku ka kei Tau'olunga. Ko hoku ka kei, koe ki e Tonga, te tui ki ai, e ngahi kakala eiki ke kehe. Koe whakahā e ku honga ia, he tala tuku whakaholo o Tonga talo me tuai. Pea o kua tui eni, ke whakamahino, e ku pou kakato, ko hoku Tonga, ko hoku laukau anga. Ko hoku muawala, ko toi tuu, whakavae pipitongi, pe moe helo o pilulevu, pe moe alamea. Ko au kakala ia hoku whamiri eiki, me he funga whonua. Io, ko kanokato ia, hotatala. Ko hoku Nuku'aloto, ko tui vai, pe whewhiohi ki ai, pe moe kulutuma o nā whanua. O kui ai moe maile lau momo, o loto e sia, pe moe langakali, mohokoi, huni, pea me he tele ahiva o ohonua e ua. Ko hoko vesa, koe whakamata moana, ke usani o ka longolongo katoanga. Ko hoko pule o tō, koe tala ia hoku uri a fine e ua. Ko hoku anga no fō, ko hoku te uia ki katoanga. Ko hoku kahoa, koe whakalala ke o whakamanimani o ka malu e whiawhi. Ko hoku teki, koe Heilala, koe kanokato ia hoku tala. Miss Ewa Tourism 2024, Manosiu, Tapaita, Tuplelina, Havea, o kua o laukau aki hoku Tonga. Ko hoku langi Tau'olunga, koe upe o manomata o ngō, pe moe kalapu mosi koula. Koe punake, ko awhaleti whanua o te takamotonga. Ladies and gentlemen, Miss Ewa Tourism, Tapaiti, Tuplelina, Havea. And the
Give it up for Miss Ewa Tourism Tapaita Tampelina Havea. Ladies and gentlemen, put your hands together one more time for Miss Ewa Tourism Tapaita Tampelina Havea. Koe ne langi tau'olunga e whiawhini, koe upe o manu mataongo, pe makalapu mosi koula, koe puna ke o awhaleti whanua o Tatakamotonga. We'll look forward a moment to our judges now to compile their scores on contestant number 2 this evening here at Heilala Village, right here in the royal capital, in the heart of the Kingdom of Tonga. Watai whakamalo ki e ngahi business i, ma kau sponsor, ko nau I heni e whiawhini whakataha mo tautolu, malo mo popo mai, pe malo mo ngawe oski e velenga, ki ono popo I koia, e whiahui Miss Heilala koia e tau ni wawhe maua wha. Kau whini mo I toko hongo fulu maua, nau vei pā whoki ki kalau ni I he e whiawhini. Contestant number 3 to grace our stage this evening is Gabriela Maria Agostina Mailangi, Miss Lady Maria Tonga, Australia. Wada me live stream and Broadcom broadcasting. Wada wangi wale le ati ngahi. Loto whare katoa. Te be mo feitu mo mea mai mea tam le watu e tātan whiwhia mo e tātan le rei. Tau kau whata hau I ke Heilala. Whiahui ni hono tolu ko Tau'olunga me kamata ko ke ke interview hoko mai ke te ngo matata hai Sophron pe ko poni ko e Tau'olunga abongpongi ko e taleni tia pe fokalau ni le vai po flight o e weekendi. E o whangatolo atu ki lota tatau, mo haapuna ke whaiva, he whaiva lau. Kai omi mua, ha whainga maalie, ki o whakahoko atu, a hoko ka ke I Tau'olunga, ma hoko whaunga. We, a e ko pore ake a hoko Tonga, he ko hoko lau kaunga ia ki a aho katoa ngā. Ko hoko ka ke I Tau'olunga, o ku ngauhi ia, pea me he siweli ai tō ngā, o ku iloa, ko e fua I hana, o ku o mai ke hoko ia, ko hoku ka ke I Tau'olunga, ke whiri hoi fua, Miss Heilala o wawhe maua wha. Ke o meleketu, pea o whakatau pasi, e vilisi Heilala, e wafoko vuna, tue, o hala vuna, o ku kei tapa siu ata. Nā aku tori, pea o tori e aho mo e pō, pea nei omi o filohi, pea tui whakamau he ku whangawha e ia alu I talau, mo e taulanga mata I tofe. Pea toki tui ia ki ngato tā uri, isa, o te eki waka ia o lau I senturi. Ko hoku Nuku'aloto, ko e pulu kafa, nei omi he ku whangata mai, o tā, pea filohi, pea me he whele ai toa mo e matapā, ko whatunga koa. Pea toki laloni aki, e ngahi mata I tofe koula, me... Testing?
me he taulanga pu e tale fusi. Isa he kua huni lolo ke o hā aki i ha pō katoa ngā. Ka hoku pule o tō, na e o kuwhi maia me he hala whakakawakawa taulanga, a.k.a. Harbour Bridge. Pea whakahake o lano he opela, the one and only Opera House me Sene, Australia. Ke utui mo whakamanimani aki i he pō katoa ngani. Ka oko vesa ni mā, pea moe wa e. Oko kei ngāwe aki ai pē, ai fua i hana, he koe siweri koula ai Tonga. Ko hoku teki teki, koe tua niu nai tā, pia ha alo mai me he paki moi toi, ke o teki whaiva aki, he kua lote apangai. Ko hoku lolo milimiri, koe lolo potea na e whakawhalau mai he ko whangakui me niue, ke o milimiri aki, he kua tongi e tu te. Whakamole atu ki haapunake, mo haatau kei. Naa kua te holi ke te whakatatau, ka koe ki i whinemotua ta iloa pe au. Ka hoku whasi Tau'olunga, koe langi o kalani uwalu fotofili, ne whakahaka pe ia he punake ko mele moana soakai, me api ko apilahi la paha. Hi vai atu i e whiawhini, he kalapu wha o ne lua me la paha. Ofa lahi atu, Miss Lady Maria Tonga Australia, ko hoku Tonga, koku laukau anga, contestant number 3.
Ladies and gentlemen, let's give it up for Miss Lady Maria Tonga, Australia. Contestant number 3, Gabriela Maria Agostina Mailangi. Ladies and gentlemen, put your hands together one more time for Miss Lady Maria Tonga, Australia, your contestant number 3 this evening, Gabriela Maria Agostina Mailangi, accompanied by the Whāonelua Kava Club from the village of Lapaha, and singing tonight the Langi of Kalaniuvalu Fotofiri. Our next contestant that will be gracing the stage this evening for our judges is contestant number 4. Contestant number 4 is Miss Fia Dance Academy by Moana Akesa Louise Holeva Malupo. Tapu moe hao e otu Tonga, hou eiki, whakaafe whakalangilangi, kau whakamau, mo tangata mo e whewhine I whanua Tonga, kau hūwhanga atu I tala malu o e whanua. Lau e hai na e tawhi Tonga, kana e matangi liva pe toke lau ki Tonga. Io, kana e la langa ai whewhine o whalala o tua. Koe tui whiringa e, ko ke meai. Kau viri kaki pe, na taku ko te palahe. Ka koe tau ke ieni I hono tahi. Seuke, he neo foli pe kumitakai, ka koe whalahola pe o loto kolomotua lahi. Au pe he sia ko veongo, pe au whanongo hono ngahi a fo. Manatua lewa si I Tonga, mo unga ki he loto. Siulanga me he vai ko toko mea, me he whanga whariki pako. Tui kaki hatoka hoa, ko whaka ilonga no fo. Hala fua lewa, e langa hengi hengi, si I whinetori o kolo mai le. O au me hono otu kakala hingoa, o e hafu mo he ke, koi wha, o laku wha anga, mo e langa kari. Lolo takai aki ai kakawa ofa o si eku tamai mo eku wha e. Io, koe aho ai tamatuu he wha e. Si otopuli o tō, ne whakahake mei he whanga o ata, o whakafolau ki loto Vava'u lahi, pe awhe o a mohi me esi o Elenoa. Langi maari e o e api ko o tukie, kau teki teki he lau hina o e hu whangalupe. Koe whakula, koe whakawhafonga ia o hoku Tonga, mo e ku lau kau aki hoku Tonga. Koe lo a kau,
ne hiki hiki o whakaawa whakamomoiki pe whakaheka e ngato uri. O kune whakawhafongai ai tauanga a whawhine Tonga. Ka o ku whalute kotoa eni aki e ku whalala o tua. Ka hoko whasi Tau'olunga, koe Maa'imoa ai la a kuonga whanua ki e Maa'imoa ako a tupou nima ka kuonga whanua i he King's College i Aotearoa. Kauhiva, makatola maui mei Haveloliku. Ladies and gentlemen, Miss Fia Dance Academy 2024, vai Moana Akesa Louise Holeva Malupo.
Fear Dance Academy. Vaiwana Akesa Louise Holeva Malupo, your contestant number 4. Pea mo toi pas mi ai pe, pea mo kauhiwa koia makatolo a Maui me Havelo Liku. Nau popo mai ki he Teunga Tau'olunga koia a Miss Fear Dance Academy. Hoi ke mo kainga, ta talelei ki mo tolu ki he kolo Heilala he whiawhini, me loto Nuku'alofa, whakahoko atu me ai po hono tolu, o polo kalama hono tolu koia, ma hono whaa koia, ai whiau hi whilimisi Heilala koia taoni, ai koe Teunga Tau'olunga, pea moe Tau'olunga i he e whiawhini. We have 2 more contestants remaining in the first half of tonight's program before we have an entertainment break, and then we'll be continuing with contestants 7 to 12 tonight. The next contestant to grace the Heilala village stage this evening, ladies and gentlemen, will be contestant number 5, Miss Appraxus New Zealand, Mele Maa'imoa he loto kalafi Finau. Yo la que se dijo que esto no. Pegi malora ke whakatanga e ka whakamau. Tua hokomage. E ke whikani mai ni. Tongatapu, moi o tua o Tonga. Tapu atu, tahine whakaafe whakalangilangi, me mo eki whahina e pai pai. Hūwhanga atu, he tala o Tonga, ko tala kakato ia eni, ki I whonua, ko hoku laukauanga. O mai haku ki I whanga maarie, ke o tepi fie fefine, mo laukau he fo I tawake. Ko Mele Maa'imoa he loto kalafi Finau, Miss Appraxus New Zealand 2024. E Tau'olunga he hiva o aho e tū. Hoi Maa'imoa a kuini, pe mo kuini halai walu mata aho. Ko upe o lupe o ko viringia he fuka he taua ko hoku laukau a ngā. Ko tūla whale, ko Samisoni lata I anse vata fefita. Ko lawe I tawake, o pununga Heilala I hono funga ulu. Ko tuha ia o taulama o whelinite. O ku kahoa pole oto, he koe laukau anga ia. Pe laloni pito I ngalau whakawae Heilala. He ku oso, pe tawa e whonua, lauta e kakala, ka koe mahina o ku aala, o ku aunga pe ke tuia mei he kolo kakala. Ko te unga kakala kua ai, o fungani ala mea, pe laloni falahola. Mua wala aki ai maile tāwani I he whā, o ku teu aki a pangai ka whā. Talaki ka whoa, pe mo late, ko hoku laukau anga. O ku ailoto pe ai manolua, ke aofi ai kupesi e ki taha. Ko ngahi kakala hingoani, ke tala noa, he matai la langa ai whai whakatupu, ko whetui aki I e fui o ku siu I moana. O ku noo aki ai whihi tuu ai kakalani, ai ngahi wholowholoi eki aki, he ku kei siu pe ka hoku laukau anga. O ko vesa aki ai fua I kukuwalu, te eki mafua hono hingano, ko tala noa mo haka kia fine o ku toli Heilala. O kune taka I pe ai I to I lolo ai Tonga, he ko laukau anga o ka fulu tui ha fihu toki tatala. O kulangi e he kalapu hualanga o loto kolomotua, ai upe o unuaki o Tonga. Ke Tau'olunga ki ai, a Mele Maa'imoa he loto kolafi Finau. Nai tui I loto Nuku'alofa. Whakawaha mapa I he moonia. Miss Appraxus New Zealand 2024, Mele Maa'imoa he loto kolafi Finau, is donned, clothed and embellished in indigenous flowers, arranged to depict the plumage of white-tailed tropic birds, nationally known as tawake, metaphorical of our reigning monarch. Long live your majesty, my kingdom, my pride. May Heilala remain regal, elegant, ravish and Tongan, just as a Heilala should be.
Ladies and gentlemen, contestant number 5 this evening, Miss Appraxus New Zealand 2024, Mele Maa'imoa, Heilala Kalafi Finau. Taha, kata roki tokono misonga Hawaii hoko mai Gracelyn Kelly. Miss Appraxus New Zealand, Wafima Wafa, Mele Maa'imoa, Heilala Kalafi Finau, contestant fika nima. Foto aika. Pongo mai ki ai e kalapu hualanga o loto Nuku'alofa pea moe hiva o aho e tu. Our next contestant to grace the stage this evening is contestant number 6, Miss Tonga Hawaii, Gracelyn Kelly Nanaimo Foto Aika. Tulou, tulou, tulou. Kore ke hu whanga atu i e talamalo e whonua moi lotu. Kai omi hangofua ke wholahi se e te kato e finanga na te aikona me he otu kina kina moi maka hoko walu. I kai ngalo ai moi pēnina o e Pasifika. Ko hoko hi ingoa, ko Gracelyn Kelly Nanaimo Foto Aika, o ko fia ke o whawhawhonga i atu ai Miss Tonga Hawaii uawhe mā uawha. Ko hoku kakei, ko ngatu uli nei tā, pe ko kai maia, mei he otu kina kina, me api ko mapelu moe lau. Kua tui ki ai, ai ngāhi kakala iloa, nei au mai, mei he utulongoa, moe siale hai wala. Ko hoku noo, ko sisi kakala, nei tui me whatu walo savai. Ko hoku teki, nei tori, pe foitahi he api ko mapelu moe lau, moi hala whatawhihi loto Nuku'alofa. Ko hoku pule o tō, na e ukufi e he timi mano Samoa me he taulanga mata i tō whē. Ko hoku vesa, na e whilohi pe amohi me āpia o whakamao me loto upolu ke u teunga iha kātuanga. Ko hoku lolo tākai, na e au kakala me whanga ko wharialupo pe tau aki o whakatoka i e whanga ko Saleapanga o tui fio mai lolo iloa o Samoa ko e Mailelani. Ko hono uhinga, ko o mai me he vani ke o milimili o ka longolongo kakai. Ko hoku langi Tau'olunga, ko e fui koula, pe o ko tā mo hi vai atu ia he kalapu ngalokilo me i matahau. Ko e Maa'imoani, o kone pou ia ka venga o e tau wike Heilala, ko Tonga, hoko lau kauanga, he niongo e tau whakapaia i otomori, he kaitatau ha feituu mo api. Tua o whātu, Miss Tonga Hawaii, Gracelyn Foto Aika.
Ladies and gentlemen, Miss Tonga Hawaii, contestant number 6, Graceland Kelly Nanaimo Fotoaika. Ko ia hoi ka mo kainga, matoi paspasi i mai a Miss Tonga Hawaii, Graceland Kelly Nanaimo Fotoaika. Koe contestant whika ono e whiawhini, pia pōpō mai ki ai a kalapu ngalo kilo me matahau, e moe langi tau'olunga koe fui ko ula. Ki mua ia pe hoko atu ki contestant whika fitu e whiawhini, toko pe mua whanga maari koe ni, ki o atai whakamalo, ki ngai business mo ngahi kautaha, o kuna o pōpō mai, ki he tau polo kalama ko ia o e whiawhini. Ladies and gentlemen, before we move on to contestant number 7, please afford me an opportunity to thank some of our sponsors and acknowledge the businesses that are supporting Heilala Festival 2024. Koe kau sponsor Tuki Moa, because supreme sponsors koe Ministry of Tourism and the Government of Tonga, Tourism Authority, Lovely Maka and Fiji Airways, National Reserve Bank of Tonga, Samoa Hau and New City Party Rentals, Anton Rajapakse and MBF Bank, Embassy of the People's Republic of China, His Excellency Matthew Howell and the New Zealand High Commission, Tānoa International Dateline Hotel, Alo Maileseni and Tonga Ports Authority, Tonga Power Limited, Te Hoko Arts and Vaimoana Media. Not forgetting Digicel Tonga Limited, Bank of the South Pacific, John Sullivan and Lion Liquor, Razak and Spare Parts Zone Tonga, Little Italy Hotel and Restaurant, Sino Company Limited, Liz and the Waterfront Lodge and Restaurant, Rob Sullivan and Billfish Bar and Restaurant, Pe'eseti and Nuku'alofa Resort, Tonga Health, Vaimoana Media, Fenil Beauty, Nishi Trading, Sunshine Rentals, M&J Water and Tonga Rotomold. Whamaloto ki ngai business koe ni, o kuna o pōpō mai he whiawhini ke lawa e tau polokalama koia ai Heilala o wāwhi maua whā. We prepare now to welcome to the stage contestant number 7, Miss Vava'u Heilala Sophron Kosmios Unaloto ke Melino Latu. Tapu moi unuaki o Tonga, koe muaki o wike Heilala o wawhe maua whā. Ula mo leka o me hango fua, ke uhaka mo whaiva he Maa'imoa. He kua honi e lolo, o mausa he funga vei tatalo. Ulualo he sia ko vei o ngō, o ku holo ai e te nofo. Tulou mo haavavanga, kau whakatau lama, ki hoto ngafi i he katoanga. Ko hoko kakalahi ngoa, ko Miss Vava'u wawhe maua whā. Nai tatao he I o mata aho, mo e vau nukunuka. Ke fungani i loto nei afu, mo e whatawhata mawhana, alaha, manongi, he otuanga o whā. Io, he koe wheta aki o i tō whia ko takau nove, o kusia, niti, e lalanga aki e whau, o whakamatala aki e tofe. Koe tofe o Sakamoana, mai kolosiale, ke whakahaha e nima mea o whawhinetonga, mai whakaofa ofa, whakanatula o e lolo a halai walu. Toki tā kai he haitelini sia, piua tui oio. Na i tuki lamu, he kili I mau me loto suva, moi tui moho koi o Vava'u lahi. Seuke, e te lata noa, he hifo moi hake. E fiafi, pea matala e siale. Whahina tau kei, o matangi marie, ke ni taki atu kita na te he. Wafu ko vuna, ko si ete olo, ki halatoa, he waha kolo. Ko hifo fua, ko veiveu so, na kita e folau a hinga no. Haafulu hau mea pē kau soko ki Nuku'alofa mo e whakaowo. Holo pē mea heo eiki whakamau ko ena pē hoku kie salu. Ko hoku teunga he pō whetau, he pō ula e kolohau, ka kuala muhu e toa ko hangai toke lau.
Longa folau, ho whakatalu-talu, he o koto i ai haolau, a Vava'u nei mahino mo pau. Io, koau Miss Sophron, Kosmios, Unaloto, ke Melino, Latu, Miss Vava'u, Heilala. Ladies and gentlemen, give it up tonight for Miss Vava'u Heilala, contestant number 7, Sophron, Kosmios, Unaloto, ke Melino, Latu. Tala mo ka pui mo haasani ki tongua, kau moe moe se eku e fituua. Isa, ko si oku tā kai pē me nā tula, ke u fotu aki
kia kātuanga. Ko hoku ingoa, ko Susi, Elisapeti, Birgitta, Caprian, Tonga. Ko whawhungai ai Miss Tonga China Friendship Association. Isa, te o malu whawha he tau lama kua tō me he kaulahi o kātua ngani, kauteki he koe whewhine o loto mua. Seuke ai paki moi toi, he koe ne whanau tama, a eni e wholahaka mo whakamani-mani, ka hoku teunga koe lai wheta aki na e musi me he api ko whaka o sikato. Io, na e haha me whale lava o pelu whakamatei ke tau mo Nuku'alofa. Ko hoku pule o tō, na e o kufi me i toko mata, ko leru anga e kafo o tuu he toka. Lano he vai mana o longo waka, seuke, ko hoku fungani, ma hoku vesa, ma kotoa hoku kahua kakala, ko fi ia mo e munumuna se eku whangakui me api ko wha o ne lua me loto la paha. Ko whasi te o wholahaka ai, ko hiva o tau ne. Tua o whātu, Miss Tonga China Friendship Association, Susi, Elisapeti, Birgitta, Caprian, Tonga. Tonga.
Ladies and gentlemen, contestant number 8, Miss Tonga China Friendship Association, Susi, Elisapeti, Birgitta, Caprian, Tonga. Mo toi pasipasi mai ai contestant figure valu, Miss Tonga China Friendship Association. Oko kore, ke o whakamalu atu, he tala whakatapu kakato e whonua. Kai ata, ke o lawe atu, ki e kakai Tau'olunga o Miss Ha'apai Masani. Kono kake I, nei ngauhi ia me he limo tā singa. Nei tuwhi, mo tā naki, i ene whangakui, me mata whanga o nuanga, mo e one siliva. Pea lanu I he vai ko tō sio, pe tau aki I api ko molaya. Nei toki o mai I hene whangawha o tui whakaholoholo, pea tongi whakatapa ki lalo. Kai loto maalie, hono sino e kake I, o ku tongi leisi, aki e limo tā singa pe. Ko hono Nuku'aloto, to e ngauhi pe me he limo tā singa, pea ave aki e loa kau kie, nai tā me api ko haatou. Pea taulani o whakatoka e mata whanga o ikalahi. Pea lanu me he vai ko haahau, pe toki filohi e he kau whewhine. Hono vesa, nai ngauhi pe me he limo tā singa o tui whakaholoholo. Ko hono teki, nai ngauhi me he pulu, me tori, me he niu kafa, o e api ko haatou, e ne whangawha ke ne whaka mani aki. Ko hoku ka ke I Tau'olunga ia, kia pō katoa ngā. Ko ne whasi Tau'olunga, si leo e peau, o e Maa'imoa la a kuonga whanua ko Queen Salotu Pautolu. Ladies and gentlemen, please welcome contestant number 9, Miss Ha'apai Masani, Fipe, Latai, Holeva, Finau.
Ladies and gentlemen, contestant number 9, Miss Heart by Masani, Fipe, Latai, Holeva, Finau. O mo kai mo toi pas i mai Miss Heart by Masani, Fipe, Latai, Holeva, Finau. Le Teunga Tau'olunga, koe Maa'imoa la a, ko ngofonua, Queen Unaloto tolu si leo e peau. Ladies and gentlemen, as it is tonight, the lead up to tomorrow, which is His Majesty's 65th birthday celebrations, we're also very, very honored this evening to be in the presence of so many visitors from outside our Pacific Island Kingdom and from far and wide around the world. This evening, we're very, very honored to have a cultural presentation this evening by the Tongan Cultural Dance Troupe. The Tongan Cultural Dance Troupe mo paspasi i mai, ai kao grupo Fipe koini na nau whalau mai, hou e taha whātupu me se aina lahi ki Tongani, ke nau kao mai i he maalali e makatoa ngā koia o wike Heilala mo aho koia o tamatui. Furi hiranu rumah mabet ban ma ko ahe na furi ko mas ni tui hina mai mas kita. Mapuri o pepo. Vengenga. Ne vilo ko dobe. Mapuri. Oi asma no bonga. Oi dahine. The Tongan Cultural Dance Troupe is a folk music ensemble by the National Music Group of the Tongan Cultural Centre from the People's Republic of China. Now lion dance. Lion ni kula mo ngeng kuna Loto dance.
bagai ko yung tama kamata. Maalunga ko yung ulayon ni. Kakak ko lain ko yung utalagon. Kung ito yung video na puno ko kami ay. Tau'olunga may Tonga Dance Company. Best wishes for a prosperous Tonga. Dalmono ano. Tonga Mari. Kung may pagkanfay mo kaya sa inyo, ito ay Tau'olunga, ito ko tolo, ito ay AGT and Maa'imoa Catering, Miss Club Coca-Cola, Salt Lake City, Miss Appraxus, Tonga. Kaguhumay ko ya. Ladies and gentlemen, one more time for the Dongguan Cultural Dance Room, all the way from the People's Republic of China, here in the kingdom to celebrate the birthday of His Majesty King Tupou VI tonight. Whaumaloto kia tiki nau tolu ka o whaiva koia pia me siaina. Also visiting the Kingdom of Tonga right now from the sunny shores of Sydney, Australia. We're very privileged to be here this evening with Matavai Pacific Cultural Arts, promoting and teaching Pacific culture through dance, language, music and creative arts. The directors of Matavai are the parents of our current reigning Miss Pacific Islands and Miss Samoa. Programa Boni.
tā mea koia ai Contestant whika hongo whulua e whiawhini, koe tā mea a sila pelo ua mei hāteiho. Tapu moi Heilala tangi o Kalevale. Isa, ai kawa, ulu ki he lupe, oi mana vanga o hiko sila e ongo pole. Tulo mo lo au, moi tala mehea, i tua tatau. Tulo mo ngahi kakala hingoa, e pālavi kakala o e whakalau kau. Tulo, mo finetoli tangi, o ku ngatu vai e ne whanu unga he pō whetau. Pea tapu, mo fue tupua, ko e sotiaka o e whau o ku kei taupe. Kai toho e pui o e fia, kau alo whaki atu he ka kei Tau'olunga a eni o ku kei foiata. Seuke, o ku whewhe a Vava'u lahi. Whanga i he si, ke talia mai. Isa, kua Manakakapu e otu Tongani, e kua sita mipa, hoku ka kei ki e pō o e whakamani Miss AGT and Maa'imoa Catering. Ko hono ka kei Tau'olunga. Ko e palataisi tofe mo oni ia, mei he te Tau'anga siweli o e taulanga mata i tofe. Na e whakalanga ia, me tanunga popo o makahoko walu o ave ia e he mahina hopo pe whakaili me he toa ko tangi ke mohe loto o lukia ia he loto a o e hau wisa e lolo a halai walu a eni o e talo uhinga ia hoku ka kei whale lalava e ko longo folau ai hau o ko folahanga o ngahi kafa te lia e whonua mo hono kano koloa. Paini tu ua mo mafua i whangauta. Koe ui kawa e, mea hua kawa meiliku, e ko ngā tū a Vava'u lahi, e ko wheta paki e hala uhila e ne papai. Ko si ono ka kei, o ku auwhi loto aki e ki e Tonga efu, ne langa ia e hene kui, me fu moli ko fie tui. O ku laloni aki, a lau i wheta aki tāhina ne amusi o wa'u ki e pulu atutua e hala tu i loto nei a fu. Ko e kake i Tau'olungani o ku konga e ua. Ko e konga ki olunga, ko e pulu ne haukafa, me whanganonu mo whanga i he si, ne toki filohi pia whiia me kauha amu o esi o salo te ke whai aki ha taua alo i e pō o i tue. Ko tofe ia e ki i kake i Tau'olungani, he na e whakangingila whakaosi ia me i sia mane, pe e whakawhalau mai o whakahake he whanga ko keitahi kai tonu e whalaka inga o i maalalimi. O ku fungani ua aki e tofe ai tapa o i teunga ki olunga, ko konga ki lalo o i teunga, ko i tofe o ku tui whekai naki ke ne whakateunga ai taha e kawei koula e mo ui ai Tonga ko i tauhi hono wā. O ku tui whakamatalai hea hono Nuku'aloto, e whaita tau pē ma hono kahoa, toki whakasisi whare ai e tofe, pe hoko ko hono whakapito i ngā lau. Toi tongi e tofe, hono nusi whakawai pipitongi, he oku kei whatu koa e matapā ko whatonga koa, ke teki tuu i he tofe, pe sisi whatongia i he tofe. Seuke Lauthala Bay, ko tonu hoku kake i, he kua uni a Vava'u lahi mo Germany, o tu haapai mo halaliku. Pe kai ngalo, ai Cells Creations me hala pai pasi o alai wahamamao
me wai paho mo tahi mate e ko ia na ni disaini mo ngauhi ai ka kei tau'olunga o Miss AGT and Maa'imoa Catering. Tua ofa atu Miss AGT Maa'imoa Catering Racheal Angelica o Manakakapu Guttenbeil Contestant number 10.
Ladies and gentlemen, good up for contestant number 10, Miss AGT and Maa'imoa Catering, Racheal, Angelica or Manakakapu, Guttenbeil. Mo paspasi mai a Miss AGT and Maa'imoa Catering, Racheal Guttenbeil. Pea mai tā mea me he sila pelo ua me ha teiho I he whia whini. Miss Kalapu Kolokakala, Salt Lake City. Ko koe ingoa, ko sela afu, tiana, wakapuna, me te takamotonga, mo ha teiho. Ko hoko teunga, ko teunga kakala, o ku mua wala aki, ai toi tuu o whakawai pipitongi, mo e helo o pelo levu, ko teunga, o ku toi fio ki ai, ngahi kakala, hi ngoa I loa. O ku tui ki ai e nosi palataha, whakaotusia, nosi fungani whakaotusia, wai ala mea Heilala, pe tāwani ki ai, e maile lau momo mei he kolo kakala. Ka hoa, whakapilo levu. Kono noo ke vesa, ko I tutui vau. Ko ku teki teki, whakaotusia tāwani ki ai, ai vee Heilala. Ko kau tui, ka kau whewhine mei he kolo kakala. Kono pule o tō, na e o kufi me he vai, ko puapuai. Lolo tākai, pipi, sinamoni, te vunga, moi mohokoi. Mālo me kau whewhine o e kolo kakala. Ko ne Teunga Tau'olunga, toke lau tō I mui whanua, pe moe kau langitua, ko e kalapu kolo kakala. Ladies and gentlemen, contestant number 11, Miss Kalapu Kolo Kakala, Salt Lake City, Sela Afu Tiana, Wakapuna.
Ladies and gentlemen, give it up for your contestant number 11 tonight, Miss Kalapu Kolokakala, Salt Lake City, Sila Futiana Vakapuna. Mo toi paspasi imai a Miss Kalapu Kolokakala Salt Lake City sila Futiana Vakapuna popo mai ki ai Kalapu Kolokakala pea moe fasi Tau'olunga tokelao to I moi fonua. Ladies and gentlemen, this will now lead us up to our final Tau'olunga performance on the stage this evening. Last but not least is contestant number 12, Miss Appraxus Tonga 2024, Akosita. Fa'alangi ofa ki Vava'u Guttenbeil. Moke me moke wan fitu puni ma fema pas am live stream go Broadcom FM broadcasting me kolo Heilala me waf ko na Nuku'alofa. Fi au hi frasi ni Miss Appraxus music Miss Appraxus Tonga. Wai pak mo Miss Appraxus New Zealand ko si Tau'olunga ni nai. Kako Appraxus Tonga ni ko Akosita fa'alangi ofa ki Vava'u Guttenbeil. Ke he na to mai na to ba na o pare me moi to he be no hingoa. Tonga koku loko. Kia tao! Kia maui! Kia hiku leo! Mai Latai e fae. Kere aia na ifi. I kutulu mafua o loto tatau. Koe tokai maananga ia kia te koe pe moau. Whakatapu ki e whakaafe whakalangilangi. Tāhine tale kita o ko miti Heilala. Eiki Frederica Lupe o Luiva whatawhehi o la paha tuita. Whakapaapa makehe ki e kau whakamau o e kātoanga. Whakatapu atu ki haapoto he whaivalea o haapulake he whaivahaka. Kai tuku pe mua ke o whawha e ngahi vai haka I he talongofua kakato ke tala ai whakamaka. Koe whakawhotunga o Miss Appraxus Tonga ki e pōni o kukonga e ua. Ulua ki, ka hono pulu me I tua tatau ke ne whakahā a nima mea a whawhine tonga. I hono ngauhi, Filioi, me whakapiliti whotunga o hai aki e wheta aki, me whakamau aki ai kawha pulu mo kawha uri. Pitoi aki e tofe, me whakamofisi aki e pueki o oseni. Konga hono ua, ka hono kake I, koe au kakala, me he kolo kakala, ke whena pasi mo e taanga, koe upe o mano mataongo, o koe tui whio ai e ngahi kakala hingoa o loto la paha. Koe helo o pilo levu, whaka otosia, whaka matamoana, nosi palataha. Teki, whaka otosia, pitoi Heilala mo e langa kari. Pule oto, mohono kahoa,
koe ve'e Heilala. Kono no'o, koe whakaotusia fungani aki e langakari, vesanima moe va'e, koe maile lau momo fungani aki e whakaotusia. Ko hoku Tonga e ku ngāwe aki ai kakala tu'ufonua. Langi Tau'olunga, Maa'imoa ai laa ku ngofonua koe upe o maloma taongo. Kau tā mea, kalapu wha o ne lua, me la paha, puna ke, maata turi he matoto. Tua ofa atu, kuau Akosita, whaalangi, ofa ki Vava'u Guttenbeil, Miss Appraxus Tonga 2024, Contestant number 12.
gentlemen, let's give it up tonight for contestant number 12, Miss Appraxus Tonga, Miss Akosita Fa'alangi ki Vava'u Guttenbeil. Koia, ko contestant fika tahaua fokia he fonga Stacy, Miss Akosita Fa'alangi ki Vava'u Guttenbeil, Miss Appraxus Tonga Tau'olunga fe Ma'imoa, ko ne langi Tau'olunga, ko Maa'imoa la kunga whanua, Queen Salo tupo tolu, ko upe o malama taongo, Holeva ia tuia he kalapu wha oni lua me la paha. Ausia no mabopo kau fa mau ko e mo atita ni no maba ba ho ka i ko Pardon, ik wil bij je naar Togoya, voor de dag maar goeie, je best goeie, Broadcom Broadcasting, ik hou voor een maal bij mee appie, nee maar die bij Rocky, we hebben op voor wou mee appie na, daar waar ik dacht ik hou voor een maal naar wat ik goeie heb niet, we voor maal bij mee appie na. Sabe bakahi po hina ko ni kamar tu ke to ni ma foki o quando ai fo na fili ta tama be ufika fica fago fica mo fulu ko ta haua mo fulu mo ta haua ka ke he ko ha ba mo ko to ni ma foki la to kuia o kina tolo kuia ko ikuna I he toko ni ma tuki mua I he efia fini.
Before I read out the results, I'd just like to also acknowledge once again our guest of honor this evening, the First Secretary of the Embassy of the People's Republic of China to the Kingdom of Tonga, Mrs. Wu Yu-rong. Thank you so much for being with us this evening, Sheshe, and thank you for coming tonight. It's an absolute honor to have you here this evening. Hange koe nos whamatalatu anenai. Au kulau atu ai tokonima tuki mua I he Teunga Tau'olunga, pe hiri koe te ulau atu ai tokonima tuki mua I he Tau'olunga. They're in no particular order, but it's the top 5 from the Tau'olunga costume and the Tau'olunga performance this evening. Let's start with the Teunga Tau'olunga. Kamata aki ai Teunga Tau'olunga, koe tokonima ine ne tuki mua in no particular order. The first name to call out tonight is Miss Vava'u Heilala, Sophron, Kosmios, Unaloto, Melino, Latu. Also in our top 5 from the Tau'olunga costume was Miss Tonga China Friendship Association, Susi, Elisapeti, Birgitta, Caprian, Tonga. Also in the top 5 for our Tau'olunga costume tonight was Miss Ha'apai Masani, Fipe, Latai, Holeva, Finau. Also in our Tau'olunga costume tonight was Miss Kalapu Kolokakala, Salt Lake City, Sela'afu, Tiana, Vakapuna. And our final contestant to make the top 5 for our Tau'olunga costume tonight was none other than Miss Appraxus Tonga, Akosita, Fa'alangi, Ofa, ki Vava'u, Guttenbeil. Ko kina o tolu kuia ai tokonima tuki mua I he Teunga Tau'olunga I he whiawhini. Te o hoko ato lewa he taimini ki he tokonima tuki mua I he Tau'olunga. I'll move on now to our top 5 for our Tau'olunga performance in no particular order. And the first contestant for our top 5 for the Tau'olunga was Miss Ewa Tourism, Manosiu, Tapaita, Tamplina, Havea. Our next contestant in the Tau'olunga category in our top 5 was Miss Vava'u Heilala, Sophron, Kosmios, Unaloto, Melino, Latu. Next contestant in our top 5 tonight was Miss AGT and Maa'imoa Catering, Racheal, Angelica or Manakakapu, Guttenbeil. Also in our top 5 tonight for our Tau'olunga was Miss Kalapu Kolokakala, Salt Lake City, Sela'afu, Tiana, Vakapuna. And our final contestant that made the top 5 this evening in the Tau'olunga was Miss Appraxus Tonga, Akosita, Fa'alangi, Ofa, ki Vava'u, Guttenbeil. Mo pasmasi mai kotoa ai kauwhine muini nau kau atu I e tokonima tuki mua whakatoloa pe I he Teunga Tau'olunga pea moe Tau'olunga I e whiawhini. Thank you so much. The competition will continue tomorrow in our talent section. But without any further ado, I'd like to call upon Mrs. Tui Whangatu Kia Tatafu, who is one of our executive from the Tonga Tourist Association, to come to the podium to share some final remarks tonight. Malo aupito. Thank you, Suliana. It is an honor and a privilege for me to represent the President of the Tonga Tourism Association, Mr. Sosaya Moihau, and its members to say the vote of thanks. But before I start, I would like to acknowledge our Almighty Father, who is present here tonight to guide and lead us in each area that He has positioned us in. I would like to acknowledge the presence of the guest of honor,
the First Secretary of the Embassy of China, Mrs. Wu Yurong. I acknowledge the Minister of Tourism, CEO, and their creative team for tirelessly working behind the scenes to ensure the success of each day of competition. I acknowledge the generous sponsors for sharing their blessings. We wish you and your businesses continue to increase and grow to higher levels of success. I wish to acknowledge the amazing panel of judges for your exceptional expertise and knowledge that you share with us tonight, and to guide and encourage the contestants. I wish to acknowledge the presence of the reigning Miss Pacific and the reigning Miss Heilala. And thank you to all the beautiful contestants for your courage and your outstanding teamwork, lifting each other up. And each of you bring unique skills and perspectives to the Heilala collective success. And thank you to the parents, families, for your unwavering support and dedication. Your commitment has made all the difference. Thank you to the team of the Heilala Committee and Tonga Tourism Association for your collaboration and cooperation, which has made the Heilala journey enjoyable and successful each year. And a heartfelt thank you to the public and your presence here each day, positive support, which has kept a Heilala pageant moving forward, encountered many challenges, but always striving to achieve great outcomes. And we hope with these close working relationships continue into the future to showcase our beautiful people, our culture and customs far and wide. Malo apito. Malo opito to whangatu kia tatafu, koe whonga whokia me he poate koea ai Tonga Tourist Association this evening. Ko tau mai ene ki ngalo tuku, pe moe au whangatoko koea tau polokalama ki e whiawhini, whamanatu ato e pō a pongpongi, i ono e whiawhi koe pō talani ti whokia. As we bring our program to a close tonight, I'd also like to kindly ask our guest of honour if you could remain behind after our closing prayer, as we'd like to take a photo with our contestants this evening with you as well. On that note, I'd like to call upon our whaithekau, Sioleti Finau, from the Free Wesleyan Church of Tonga from Hall 4 to do our closing prayer. Lava i pe koe tau whaithekau pule whokia o Glupu Whakalotolahi Ministry, pe koe ai pe whai tau loto tuku e whiawhini. Malo au pito whaithekau. Mori pe wha taulotu. Taulotu. O doa mafi mau whamalo atu. Hapai atua e whawhetai ki a Fiona. O hanga o whakaikuna e porokalama whakao ofa. Mātua ki tāmpua ki o porokoeni. Kua whakaikuna e whatongi alahi. Potu ngā aue, kau mai ngahi mātua, kau mai si kau whewhine. O nau kau ki he whiau hi o tau koeni. Pia mau whaambe o tua ke te kaki atu ai nau pe moe langi o i porokalama o i porokoeni. Whakateu ngā ki ai a Fiona. Mahalo atu he lawarere whatongia kau whakamau. Poto whakaotua, kau mai ngahi mawhai. Ke whai na sea ki nau toru he whatongia whai ngata a koeni. Mau whawhetai atu he ngahi mea kotoa pe ko mau mātā he porokoeni. Tau e langi o i whiwhia, pe au ko maalari e tonga kotoa pe i he whiwhia. Whiwhia e toko taha kotoa pe. Pea mau koroa ia i he whiawhikoeni. Tāpu ia e ngāwe o pōkoeni. Kau mai ngahi aho utoi i he kātoa ngani. Mai langi o ia Fiona. Pea koe kereso tau e ki ko Sisu Kraisi.
o whalahi o tua ko tau tamai, whio hipo me lau maari e maoni oni, ki e teki tau tolu ko toa pia o na ahiri, e Fipe o tai ngata pia tai ngata, emeni. Oia, malo pito whaiwhekau. Koe ki whanongalong whakaosi o ke kau ki saliva I heni, ka pau o ko ki eni pe ke kātake pe o lava mai. Ia bena si e fok pe mo I Teunga Tau'olunga e whai e wha ane whiawhi ka ka Tau'olunga e toko oskoni. Po malo atu wa tawangi neu lere atu ai whengau e aki whakataha atu ai. Le te o waru whitu peni mai pe mau mai Broadcom Broadcasting pe mo e po ngau e tak mamata atonga mo e comedy Heilala. Ta doa whilonga ki e pe a bongbongi. Kau whaipatungia pe me Broadcom FM Broadcasting I heni aripate kisina pita tanga fua me sake fua mo ki oa. Foto le kutu fua. Osas waka. Momea. Whakamaunga tuhe e te tālawe.